Ebusuafo memo bibia kwaba deba GCN page so munuaba adwoa searching me enam di dwumede we ebro mesro so be subscribe to my channel na odonsa emia bell ne so obenya notification ensem ekoso wo me mu bia benya biatie anase obenya bia hwe ewo GCN page ha omanpani dada John Dramani Mahama ena okase na edensem na omanpani ka Mampeni dada eka nesema okay na ne say oh ka ye na ye Ghana for yi na ka ye na ye timi aboa ye ho ano na chese nka ye baako na chese nyema bi enko ye na ka ye ka na fen so enka oye leader na se wo hwe na se nyema bi enko ye because empenfo ka se bi se de otwa sa na onim se na chi achia enti wonim se wachi achia enti se nko bi tire wan ka nye bone enti ne se wo ye leader na se wo hwe na se nyema bi enko ye ya wo betumi age adwenkyere bi afiu manfo ho because after all no Ghana hanom ebimu abedi oman ne so koda te say de omanpani dada e kan no say his excellence na do dan kwakufu ado abro be president no ene otwa bo omanpani dada Mahama pa na membu ni nkoyie yetisika so komede na omanpani dada na sam obi na no o kan ne say onye president ni bia oti baby office easy ba oba president na e ho na be hu say enye easy enti no omanpani dada na o kase na o kyerese o hwe na sam membu no uhu so a anasa wo yo pani na nyame nkoyi a wo betumi afre wo manfo age adwenkyere anasa ya toeto agen ya toeto adwen na ye nyina yakọ benkrum anasa adwen ba krum na yaye omanga na ye na eba ne se wo ye leader na nyame nkoyi na manfo koka na se wo turoturo mu a na jese nyama nse da nkoyi sa da say ena omanpani dada John Dramani Mahama e de etuja a newspaper so e reported na de medi twanto wo daily graphic your former president John Dramani Mahama wakasa se e de atudwa se yenye broader consultation and na face so se e consensus building na oman no ohawo ne abinidie bia ye namu no yemfansiesie wose yenyina ye hye yadwene e wo ho no ebeboa wose oman bi te se Ghana a wo hye ne ma e koso a ahokyira aba omanfo so wo hye insecurity political and ethnic polarization and na face inequality politicization of everything bia ya monyosem ya ngomasua ye mpomuden niam bebre eto ape etimampani dada John Dramani Mahama say wo ye leader na say wo ye consultation wo ye broad consultation so obi amfa na dwenkyeremra it doesn't take anything away from you etiyema ho kwan na oman ne ba bia aduru no ye nkyere ya dwene mfa ho na obi amfa dwenkyeremra na ehu kwa ebefa so a ye betumi akoye nemam an ene daily graphic so e dia bana the immediate chat to okra no ye deputy trade and industry minister designate Nana Amadoku and wakasa say China fo a wo mo produce cocoa beans no and no chese wo mo benya taste for cocoa wo mo nya taste no yenso betimi di cocoa beans ni bi yakọ say wo mo touch na maso ye wo mo da eti ma ye hu ne say e ya de bone ade papa bi betimi afirimu aba bra yenso ye dua mo ne ye tinso di bi yakọ China dua mo yensa se ne ye say ne ye de ne dua mo galam say yeah na me so so kra but daily dispatch the democrats and or the aba no say galam say destroys 20 acres of cocoa farms weekly in western north region it is no crepa say near ye can say na what bia and sase makomako eka no 20 eduno and galam say for say no western north Ghana ye dache na wo he ye dache ye di ba bedua cocoa adi bi akọ China amomo atokoko beans no dache no e wo hefa what you say enti mummy enhwe ne yie ebusuafo ha ene ede democrat na poso ye de mo esie na no so yete ye na no me date say prophet TB Joshua so ato na nanom e won sie do na daily dispatch dia basa na yere akasa ese okohu se wawu e wo ne office okọ ne okopie ne so wo ne office no na wawu eda ho enti we eye no so nsem a efrimu aba aseda enkoma Fidelity Bank oh blogger na Akufo-Addo me president what are you telling me Akufo-Addo me president no masa ultimate blogger ma Ghana ultimate ka Ghana sam because you Ghanaians know that Akufo-Addo is a peaceful man. Akufo-Addo is a quiet man. The man so called Akufo-Addo I know say yes so no ba obetchen kofogu no ene wonche wo bia ntumo ene ultimate din attempt to me na the body dua no afa anwodi ultimate kudi wufi no afa anwodi ultimate kan sama enim no afa anwodi ene tu obi aka bi awu se de Nyankopon do no wiase na no sana Yesu Kristo mu ye no
Jesus na mosimu di na chino sa na ese ye no sabato na ka no Jesus sa na ese ye no enti which we catch them say Akufo de Jesus magana enti akwaketo afafo no odidi na tam akwaketo afafo a ohun ne ho mfaso ne waka nsambone akwaketo afafo a ne waka anyambrasam journalist afafo a ha na wo JJ Rollins the time do you got nice opportunity to come and insult JJ Rollins asa munya chimi no ne ehunu nyansan Samusi atem dia ye nyina bedi bio masa mesi munya chimi no ne yesu ewu nyansa ene sa dia yesu ebegimi bi who journalist a wo so udi na nado atem apoa na wona Ghana bobosia did you insult apoa na wona e bobosia so ane echedi did you insult kwasiampa nyini ye bobosia mo pese e chama munya bitie ye bobosia mo pese e China wo se MPP NDC baye dia usu nya henie kwasia wuyika wo pese wo yin free because of so kasama party kwasia wuyika wo pese wo yin free wo pese because say we a party member momo tire Ghana ho hey media me Akufo de tire Ghana ho si no obi a o Ghana ho the whole Ghana including our kings including our ex-president nasa mamo kan cham say free education nya hwe I mean, Mikobia, come and show what to want. Mikobia got the real fight for Ghana, no, Cabecha, or what to walk a can. Minister Bato, I'm here, the money I cook for them. The army, your movie, as I say, Papa, you worry, now, then I'm more born in Saman. Friend, Ghana, where you're chuma, Mama can chama. No journalists who are like Casme FM, and Shila FM, other radio stations, TV3. I follow the good people. TV3, some programs be on where talented kids, they are trying to change the future of regeneration. Yeah, yeah, but yeah, let me water and they are trying to, change our life. Now when you're journalist, no about now. But I go to a Kofi America, sir. Was one Kofi America, sama, yeah, a copy of Juma, you know, copy of Juma. Near Joe Bride, what be say, or no, the Kofi America. And I'm social media. Say, or no, Juma, or me for police, or me for soldier Juma, or me for migration into war charge it. Now, Kofi American was it. Now, journalists for 4-1. Now, me penyan some year free back trim. I can say, as I abandoned in the form. Now, San Romano, you come, and as a San Romano, a Zuka, and only a friend here for Secana. Journalists not 200 and 1. Thank God, no opportunity now. Ne offer sabiti fie oni adwuma ye etiko no e na obepia na offer sana amana kosem kane ansa na wo kra na o ti social media say o pa adwuma enu nti hu ba be tresika no oberi ka na busuafo na kɔ ehime rough na mse wo ya kwase ampanyin ne kyerɛ no bɛte wanhu awu adwena wo de te wo we wa friend no journalist awu saa twene na wo Ghana from utirim ti na mse pesame kuminya enu na ama social media no journalist for no munni matwuma no because Akufo Adba no wa nya sika Akufo Adba no wa hu de oye won teacher ma wunya bi enu nti wontimi ehunu de esa woka aye Akufo Adba no mapa wontimi hu de esa woka aye Akufo Adba no mapa e change the life of Ghanaians enu ani bosia na okoje no na ye wahi na abeta na odi na tem na odome no masa won kan hu se wiase na ye wo no anu edidi nchini di mako sa anu na na edi hire wo enti se wo dome Akufo Adba sa wo wuje journalist na sa wo wa cheka prefro bi wanya no ntua wo kawate sa wo ye journalist na sa